ni Weru TV. Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Ketheka mutegeri Weru TV ambirigira nwithiritwe na ntuku injaga ibwaga nuntu bakona kanya kugwatana na wonikire Weru Wikendi mbitagwa NTINYARI KINYUA jaja ni jamwe jaja twikirite urito tukubona aru kirinteto che Weru Wikendi. Minister w'urimi Peter Gatiraumunya gutetera mira akiuga ni kimera gitikiritwe na kinya thoko ya Somalia igacokera rua. Munini wa Raila kire kurura giti kia urais Thaa Karua kumeneria mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza. MC Ward ya Bogeta East kuria kari gutara MCA na governor mwega akiuga baire baba ni bobare akuye na muringi kura. Isangasa kumira ntereche kiego ikiri musafara jwa siasa njira ikingiro mu rwirimo wa gite. Anko gwatogeno kairimo nerio mathithio tukubwana arua ni Purity Richard. Tukenjeria nteto chietu Minister w'urimi aja Kenya Peter Gatiraumunya netithite na mbere ndiunga yawe kathetune Kamumeru. Munya ureje ni ontuko ijiri ya ndiunga eje na ateterete kimira kemira akiuga ni kimira gitikiritwe ni thirikari ya Kenya. Minister ojo netite na mbere na kumeneria bunene baraba kugamira ni kimira gitiagirite akiuga ni anthuba Mumeru. Nontu barabu gwa timbaru ni mubunge wa Karaja wa Egembe North Joseph Ntoirwaki. Nicholas Chabari na Chotariria. Twende leo chwa thoko na urende itwaruurire ndio waita muntu ya siasa cia mirana arenge aibwiranga cia na miranga ina na to mromba inyara ndiye na president second ura wa DRC Congo bari nyana president on Djibouti kinyawa Ethiopia nikenda miretu itikirika kutuika thoko iko expanded kuni tugwa nubo wake munya adilisi yako na Ngundi News. Na kiri ndiunga ya minister wa manto umege urimi to Peter Gatiraumunya ntugo ye munthi entere echa Egembe North ya na antomwa na mono ekano kia kiri anto obaraba mba kwithiro bakiaragia miario yomba kuthukia arieto aria mira thaino ende thako yanjirite kuonekana ta karuguka nthiguru oya Somalia na ara akuga baraba kuga ati emira yomba kwithiro iri ina magendo ibathi na mbe na kurekana na onto obubu onto brabo gwatiritwe ene mujumbe egwatene gwa Egembe North to Joseph Ntoirwaki na ora gochwa gikukaire mira ni halali Kenya onoke ndia mira hakuna mira ya magendo hiyo story ni upusi hakuna mira ya magendo kintu kia kure mete kia halali ni atake mira kwa kia magendo turekane siasa nduni mira ni halali na sheria itokulukeria hakuna mambo ya magendo orokona akwendio kendia mira yeku Nani anjabu muntura chume obiele bidiri awete mira ikaenda sio na njira ya kimagendo ni aita inyaba biashara baombeta kuria thoko bonga beta tumuntu ibonete thoko Somali akawa enda sio na kimagendo na enda sio barua fake na atura kwina thirikari lakini rende murungu no mwe thoko neonekanire antu bembe buminye arongo na antu boma iboka irwe na buraka asua miake lethiri bukura thina raia yongo isereria thoko yonekana muntu aitaka ingithia akiwa no muthugire siasa kagita ni waku
Eru akina meneretie bamwe bapinzani ibake barabanjiritie kumeria anto bakiuga ate ibo barathire nambe na kuthingatiria thoko ino. Maore ate akuwe na manto akurura mira maore wengwa na ingithitie mira muntu atumba kuingithia ubura nkurura kinya thenu wa umbite kuona thoko ria wetoka ingithia ri ukomithia mira airport kenda guthuria siasa ukiakwira antu ni warura ate uinga kenda ya kurura ukia gutuma tungari tuta round tugira antu ukuruthia uruthi na uratwire mantu yo rongo reka nayo embire amnyiro rongo noma na rititigirio rongo ringi munya na president ya Uhuru Kenyatta baete bakande nwe na baete kirania Kenya elitambwe na thirikari ya Somalia kenda takweto ya mea ya mbele ya immediately. Weru Wikendi kumegebe North Betan Plus Chabari. Kirente inge na ande munini wa ureo kurwira giti kia urais na bendera ya ngwataniro ya Azimio Martha Karua na menerete oro gutwa giti kia ugavana Meru Kawira Mwangaza na kuga ati kinyanirite gutongeria county ya Meru. Karua ariuga Meru irenda mutongeria oro komba gukarande methene na atongeria bangi kienda kuthogeria mumiru tonga na witi na mbere pakera kiri muchemane jojure kini gavana Kiraitu mukawe na jumuchi ne jo Nairobi Kiraitu Antonia we na ugite akagambia Meru bagwate mbaru Martha Karua na munini wawe Titus Tucho ria Azimio iri kiuga ibo mainya netigire manifesto yao ni kuritanguge wona batonya wathanine. Boniface Mongera katumenyithia kere kiathoke muchango mukano safari park ntukogoro tuko Martha Karua urore mugeni ogiti wa kiaria nitumira nthiomi cia njuno na aramenererio tongeria bamurungamirio kurunene county ya Meru Kawira Mwangaza na kwira Meru barabara ali kwethira bimenyera batekeja gushikia mpanga gushinshania gavana Kiraitu Murungi na Kawira nontu bakethira batete county ya Meru kiarene Karua na rere kirende kithire mutongero ije kwaria no komba gutokubira county ya Meru kinya umende goro. Everybody thinks they can be governor. Tafadhali check the capacity of the person who wants to be your governor. Hiyo kiti sio kama ile tunaenda bunge kuuliza maswali chache na kukosa kuongea unaenda kuongea kwa funeral. It needs a manager and it needs a person with a negotiating capacity. Keki ya Kenya ikiwa shared inakuwa shared by the summit. The summit is the president, his deputy and all the governors. Kama hujaongea hata bunge tukakusikia, utaongeaje hiyo kwa hiyo kikao? Mali itaenda na development itaenda mahali ingine mkose sababu hakuna mtu wa kunegotiate. Nkorokejo. Sometimes counties are negotiating with partners for grants for those things. Kama huna capacity utalewaje? You know, it's not every job which can be performed by every person. You are the cream de la cream. Please give direction to your county. Roaria roro enaru rashokera rodhombero lito. Gavana wa Nairobi Kananu Mwenda urorere Mheshimiwa Kawira Mwangaza ambia kunjichembe biawe etere gavana Kiraitu Murungi atherure na gutigere. King'ang'i only wants only 5 years athiriente twewe atigire bangi teu iteibuire Kawira Mwangaza atulize boli. Uwanja iko na mwenyewe. Mwambie wale wanashindana na King'ang'i huyo mwingine wachana na yeye, tutadili naye kivyake kwa sababu hakuna mahali anatupeleka. Help us educate our people because having the opposite of Governor Kiraitu Murungi would be terrible for our people. We don't have any other county, we only have one county. Kere migambo Governor Kiraitu Murungi na rarikithiria Karua bakethira batethere kubashura kura nyingi cia Azimio ndene county Meru. Martha Karua is the face of the mountain in Azimio. So our request is don't get tired. Move around the mountain as many times as you can. That narrative there is going to change just through your own presence. And we are there to support you. So inone bari ya bus. Nite bari ya na Kenya. And in Azimio,
there are over 26 political parties. So there are places you'll find we have multiple candidates. We are hoping by the end of this month, we should be able to harmonize and internally agree on one candidate. Gavana Kireitu, urethiritwe icwa kanya gatwiri kwathanire ne kaunti Meru, nethiritwe akioneo wirigiro bune muno kwithirwa akiombana ni Nyankoroki, kuuga mbarathi ni ijiri we na ngaruko wingi rintori baringaniria kawira. We are reading reports and analysis, and I think wanasema wanaona tuko mbele. We are ahead. We want to maintain the lead the remaining 2 months. And then Digit, I think you are my Minister for Finance. You'll continue being the Minister for Finance. Nke reporter Ntosharu TV Wikendi kumaja kengine ngine Nairobi mbita Boniface Mongera. Senator wa kaunti ya Meru Mithika Nturi ugitaga atigira na kunganania Meru bonthe kenda kubokeria kiara rentere chetaita nkobo gicigone kio bunge Kaimenti South Nturi ro kuthingatene na kiama bakambi yayo ugitaga atigira na gukire nthuki mbithe na kinya ekuru kenda kubagu na uturone ni ara nkuru kionekete kuruta thirikari rere kukagitene gaka akiwa kwa miaka 5 gutithiritwe kuri na weti na mbere kaunti ne umutugikare na chotariria. Ninture ne amuguru teitankuene gicigo mbunge ya South Imenti ala seneta wa kaunti ya Meru Mithika Nturi nora ni murwirigite kiongabana na tigiti ya kiama kia UDA akuriungite kwaranira na Kalibaba na kiaria Nturi na ugite kiri thirikari abagatigira gukiria ekuru na mbeu mbithi ba Meru na nge expect muno akina mama na vijana kimipangilio ya waki wa Meru na witithia wa Meru kwithibwe ya wavipau mbele kikweria ukuria family cienu through vijana na akina mama. Nkwenda mbone ne antu bana ba ibiashara ekuritane ne county ithirikari ya King'ang'i. Kwa wantu wa te motorio a no tebyo bona kuo kire ya kiongwa into kionga kemera chiako na mweguru kyo agita na mbere na ugitari kyo ukarira gitigiki agatigira kuthomithia ekuru na yuthi baba wa Meru ukurukire ikundi biao mitaratarira bakomba kuona tenda kumakiri thirikari ndenda kwa na 30% ya biashara development cionthe ira ci yaku kiri cia yanu kinge kuru na vijana kuto kethira kuna a minimum of 1.5 billion cia biashara na kenda tukiria kina mama ndenda mbere kuthithia department ya training bori tanwe tu ura njira wa access tenda cia thirikari muthia bururi Nturi kiringavana Kiraito Murungi na mwirite nandi kwa miaka 5 na remi kuritira mukari wa Meru ngugi na kwa ukagita kawega kunogoka ni gakinyite ena Kiraito nonto nuraremerwa kuritira antu ba Meru ngui mbio ora uthwaniricia kaburo no mukone oku sibitari itendawa no mukone oku ng'ombe yake yakwaga iria kithanene murao yomba kuona etiona tebuo are muntu kwa tueka na are Meru ingwiri etete retire akaomba randa ibwa ke ya ibwira mpane ni nesima antu beturi bukanya muntu nesima bukari esima bukaitangire suburiene ibo itaita esima reto ngoro kana re nyama bukarea hindi thimuiri yura ni murwirigite kyo bunge wa ekuru akiringira ndebe keni ne giki anda buromba na gitio mono bongwa tenjara kwera gwa kinyethera tuinya twa moyuthi tete tora tunene butemena te sawa nte mwana wenu bogampa kura rieto rajaire kumande inde thinkatha mwirigi iwe mware wenu na nketha nde independent candidate kuma gicigo bunge ya South Imenti nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.
MC wa boge Thaa mwirigi karinga noretia kariba wodi bategere bwega ura bakaringira kura ta MCA na gavana karinga ura ni mukiama wa kiama kia basu gite atongera bairi bane bo bare akwiye buru na muringi kura na nandi ni boba batere gutegero gwa kuyarite ziza akiruguria murandi joanda gatea konje kaira ire ugite ni machia raja uchoro bwawe bwakwi na gavana Kireito Murungi mutugikare na antetoije akiruguria ndagache ya kojerere kaira boge Thaa MC mwirigi karinga na ugite murandi jojo kinyanirite ukurukira ngwatano injega na gavana Kireito Murungi na kwa ubaya wakaukangi ngena ndia thurwe kipindi kiki abiri baba reja mirugure kuma kauga mari kuma kamero terwa ronge panga kaira sukuru na mekira andiko bokwenda gututhura tuthija ngugeu karinga nkurukia kiuria kariba boge gutigira ni bakurithiria siasa ciana maturene mono kirigiti kia MCA na gavana araugite ite bibi bio biiri nibio biretaga mirandi ya witi na mbere na maturene giti kia MCA ikethwa kiri Meru na giti kia gavana ikethwa kiri ariko kiri Meru ici ndaburomba antu betu bugacetha kio lakini president yoro bugatuthura tugaitawe ngugi tisa sawa no tumbe shaka unditetiga kuja no tubudura Raila kana no tubudura Ruto uraboka durambe shikagita atia ikeja wantune aja karinga murika mubunge wa South Kathuri Murungi urokura gitigyo seneta na kiama kia UDA aramurite Kireito Murungi kanywene kawe kiri siasa ciawe wira mheshimiwa Kathuri ukiromba gite gyaku gya seneta lekana na kuromba gite wigweta gavana Kireito Murungi gavana Kireito Murungi no gutirite ngugi nyingi muno kinyagu ukara kwa ofisini ure mheshimiwa wa South miaka 10 ofisi yewe ria nene muno ni mheshimiwa Kireito Murungi wakire riturekera kabros no wekire kabros banka gukinyaga ukiuma ofisini eku kwa ukiromba gitega seneta tuna thina na ugwe lakini twakuromba buru ukairia antu betu ukibera Kireito tengo gitete ituje Kireito miaka karite South na twiterite ngugi antu betu gwiteri ngugi Kireito Murungi bumionete na muthia buru karinga na rombete apinzani bawe kumwakanya ete na mbere kuritira kariba boge Thaa ngugi yenda riu wira baba giba kuromba kura ibampe kanya ndike ngugi ekwa utijo nyamu ciari utija kenya kugya mwana omwe nugaga ote mwinga kambi agionge obaire nontu bukona na bako bakwingia mpeni kanya mbongere twana nari kithomo kira ndathomire Thaa ici ya kurega gushindwa kura kairi unda ni bukaga kwena ogwa kura ntekaro gitate tekaro shindo uni ngandi lakini tekankaia anke jambo arie bwega onko arie bwega bondingereku choke tutare nchoke ntangazo nchindite uikuja kweli kuma koje kaira boge Thaa gicigo mbunge ya South nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekwa rieto ni mutugi kare MC wa wodi ya Marimanti Susan Ngugi na atariritie gutarwa kweta munino wa mutongero wa kiama kia The Service Party mwindu urokurira gite kia mubunge wa Weru County Thaa nithino worite nandi akari kugwata mbaru kiama kiu na kinya gutara atongera baraba kabaguna nyarana mubunge wa gicigo kia Thaa gitonga Murugara oritie kwithura kuri na siasa cia thire bataririte jaja bari mathikone ntere ucha Thaa Paul Kabithi na report ije ikiri mambura makuringirira muthemo tutikisa rome ciambo mwapo nturani area ni muthenya gwemthe mambura marama gwitigitu ntongore kathumba cia giciasa arehemse wa Marimanti Susan Ngugi wa mwindu akiaria therete tayari na rikite wikirwa nthumbi ta munini wa mutongore wa kemeke The Service Party aga nthiguruni gikiro kiande nakio na ntumirende tete antu batharaka na tekia The Service Party itongore tu mheshimiwa Mwangu Kionjori bajurukire Kenya yonde twina 25 counties na bara idhabona Susan Ngugi nduyo wa mwindu mwarwa Tharaka nwako gwa gotuika deputy party leader wa The Service Party butuge nkemi kirigiti kia mujumbo Tharaka gitonga Murugara na Francis Kiyogi kabisa ni bakirikana nkewa nke kiringoni nachoka mbuga kabisa yetangacho mujumbe mbasere cia Tharaka ngasira location na itiga nagwa maita maire Tharaka na mbarere ngeja muingesi Tharaka Thagicho tuko pamoja 2019 kabichani wambedi enkwira ambassador Thagicho 2020 wamberabu 2021 wamberabu 2022 ndakwira hambona edia kana no kamwe urute list mberi gaka kana gantanga ndentanga ndaromiri Thagicho
ona roto no ambeterete atoya anogiri okwigo kibogu bininde tupembega lekana cho gite ke mujumbe wa Kuru kaunti ya Tharaka Nithi Penina Kambanja wa kiama kia Jubilee amwe na Susan Gowa Mwindu wa kiama kia The Service Party. Kambanja ruwa kanenkanira greenhouses Tharaka Nithi no nto ikwechonda anenkanira 2017 Kambanja ruwa agachwera ntowera ana beto ba emoji baro dhire ndigiri baro dha certificates baro dha diplomas na bationa mto kuba watanjara Tharaka tuikani soromoni otodhikerie wone tobaere no wowe mani no woto tongoria mito roje to yokorenga kana kaka tegate Tharaka to yakwa gatunde so bani boega kome bantakana kaka bantoka gitarirwa gategate no wapo kunenkera gonkie tibu anto Tharaka na kiri baraba koromba gite kemse wadia mukodhima Riana baratorongie 13 niyo gwenda nominatiwe inkarete mbunge mianka ena ndene experience inkondutanetye ngogena nene baranka menya what to do for Mukodhima ward babu ndakurire nkwenda bunda kuri muntu Mukodhima tuzura tugachoka nyuma bantu tware mianka ya 1990 abaisima na kugana giteke na ike tumimbo yeta kubwera ni gonde tayari ni mwana wenu tariki 9 mweri wa 8 kuromba kura cienu muthia gitonga kioria na siasa barabangi gutigiriba kuringa siasa cia thiri turingeni siasa cia thiri siasa cia omite na orongo no ntona mutavurete muyunde no tubakurongwa bwega ngerukia babangi Tharaka muthiete kuruthogu yo mumbere no tukwe mtuga dini yo bijorongo buru ngerukia babangi ndio gitoko mundu ya ntirongwaga nkiripotera Weru Wikendi kumantere cia Tharaka Betu wa Paul Gwakabithe Pega sana Paul Wakabithi bwaga kirigo mutegereta na mbere kurumira tito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na titonkuruki ukebebe mutambo Beta wa medikali nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonde ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri komba gwita ngugi uri cia thiri sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na rana weke muthithu kukurukira pay bill yetu irete na marei na yone 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku gwita ingi kugura airtime na jangi
maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurokera 0111 038 000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the match day 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Nwe ngabana ure okurokete kegerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murongi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithro nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikure kuona roi ikure makala ikonye sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gabana Kiraitu Murongi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murongi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Ugwata nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Kuchokera nkatho cha mwanya mutegeri gwetana mbere kurumira nteto chietu. Tukichokera ntangurutano na wagage ni bumirite kiri musafara jogi siasa jora wari MC wa wadi kiego yantobo chio Henry Moria.
bobu karikite nyuma musafara juju gutrima njira yingi na gikundi kia nthuki mbithi kenda kumurigiria atakuruke nthuki mbithi baba baraba kuthuganirwa kwithirwa batumini aregani ba musiasa nibonekete kuthithia bobu ntere cia ntubochu ontu bara butithiritwe bukijukirwa bwegani akari nangi na kontere che wodi wa MC wa wodi George Muthuri no ritia siasa kuringa siasa chethere na ukiri. Dennis Mugendi na Chio Tariria. Na mururumo munene tangorogoro ni umurorongo jwa eneri moria MC wa ukabiri wa kego ya ntobochio na uri okairia kurira gitigiki jwa mbiritie na muthiuruko ni jwawe aumite kegoi na gukinya antobochio antu atrimite gikundi kia antu babethi batare baria bainganitie barabara kienda kumurigiria gwita na mbere na kuna njuri yawe inyingi na inyentu tanjuki bengana nabo untu baragasene na baragatene iji bameneretie mushindani wawe uria bakuganiwe agutumira antu babethe buthuku teto stiagirite na mantu jate batere tuikwithira ya kirithua Tatuisha torialire jokinyanto mojo to muntu tole to dato tatuicha maiya nango ori atere maiya garinga kura